filime wibutsa isohoka rimwe mu myaka 1000. Umusobanuzi ni wa wundi uvuka byibura rimwe mu myaka 500. None nta n'imyaka 20 nduzuza. None wumva ukuntu nkibakoramo akazi, wumva ukuntu ngihari wese, ndetse ubu nta gahunda yo kongera kuba mwabura filime n'icyumweru kimwe, cyane ko gahunda ari dukora akazi Yesu nanagaruka azasange turi mu murimo yadushinze. Ibaze Yesu amfashe ntasobanuye. Hey, dutangiye. Jamani man, bimeze bite? Manigizo. Nuko dutangiye. Dutangiriye hehe? Tangiriye hano aho bategera za gari ya moshi. Za gari ya moshi z'ubwenge bahita Liege, ni mu Bubiligi. Dutangire filime mu Bubiligi. Bantu muri mu Bubiligi mamu nkurikiye, ega ndavuga bikagera hose ndabizi. Abantu banje nkurikiye muri mu Bubiligi. Dutangiriye iwanyu. Umva tuje muri gatandatu turi mu nzira tuza. Alpha 4 repeat 4. Yicaye ku idirisha ndakumva Will Smith akarimo cyane. Gari ya moshi yagurutse barakwereka umuntu umurashi babita ba sniper bamudahushwa ari hafi aho. Gari ya moshi iri mu nziriza, sniper arayicunze ngo dushaka kurasa. Yicaye ku idirisha. Bimeze bite? Sniper yicara hano arabanza atera imibare ye neza. Ba sniper bundi baba bafite imibare, arabanza akabara umuyaga akawupima akarema umuvuduko uri kugenderaho, uwisasu rye rigenderaho, byose akabihuza. Katururi buri mbundi bifite ngo ku muvuduko isasu rusohokera rikagenda gutya, umuvuduko kangahe ku kilometero, ibyo byose birazwi. Rero bisaba imibare. Nanjiji iba sniper. Ariyo mpamvu ratangiye filime nkubwira ngo bari abantu ubona barize wapi. None umuntu wese uzatinyuka kumvuga kandi usuzuma neza usanga ashaka kuvuga nkanjye no kumera nkanjye. Rega nazanye umwimerere n'umwihariko mu kazi ndahumura. Yeah, mugabo ubanza akora mu mbarutso. Bimeze bite? Umuvuduko muri ungana gute? 238 ibirometero 238 ku isaha. Mana uyu mugezi wa nabi mu ndasere. Gari ya moshi iri mu nziriza. Ubanza kumenya umuvuduko gari ya moshi iri kugenderaho, ugapima n'uwisasu ryawe bamubwiye ugomba kurasa. Bimeze bite? Arakwereka akana kari hano. Akana k'agakobwa. Hari umusivile wivanze mu kazi. Yaragiye kurasa. Ivanze mu musivile. Nakana k'agasivile. Wumvisha ariko ngagasivile karivanze dore agasivile. Bari bagiye kurasa uyu mugabo none akana karamwegereye. Bivuze ngo ushije uwo mugabo ushobora kwica akana gato. Nakana k'agasivile. Ibaza umugabo ushaka kurasa gari ya moshi iri ku muvuduko wa ibirometero 238 ku isaha. Fire! 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 Sasu ryinjiramo muri gari ya moshi. Ikimbunda ni Will Smith amazina y'nyakuri. We shipping to the same place? Mane twakoze umuti. Alright. Kiza cyane. That was the best ever. Mane karaga kasasu warashe nakambere. Where I hit him? Namurashe Neck. Mwijosi. On a moving train. Gari ya moshi iri kugenda manu karasa umuntu ni ibintu bidasanzwe. Ibaze nawe imodoka yawe ugendeye mu ijana ubona warengeje cyangwa 120. Ibaze yarashe umuntu uri muri gari ya moshi igendera ku muvuduko wa 238 ku kilometero. Mwumva ukuntu uwo musore abangutse mu kurasa. Uyakamenya. Henry we. Imwicanyi yitwa Henry. The shooters whiffed on this guy before he got the call. All right, 4. All them studs. Mane twari tworohereje abantu bagera muri 4 babicanyi barasa neza ngo bamurangize byaranze. So, team fail? Delete it. Mane nagize emotion numva ngiye kurira bisi biyo video. Sibiyo video. Sore n'umwicanyi. Umugabo amaze kwica yaje gutwika ifoto ye. Ngo bamwise ngo ni Henry. Katururi. Nuko dutangiye filime yacu. Afite ikipimo kidasanzwe. Arapima bikabije cyane. Umuntu urasa umwicanyi mu birometero agakurasira mu birometero uri ku muvuduko ungana n'ibirometero 238 ku kilometero. Ibaso umuntu burya bahumura. Yaje yakora ino. We yikorera akazi ko kwica abantu kabona umuntu yibera hana tuje najya avuga menshi afite amafaranga ahora ameze neza. Uzi ikintu akora? Waragenda karasa umuntu akamara hafi nk'amezi 8 cyangwa umwaka yimereye neza kirije umufungo we. Bamamagara tugenda wongera ukora umuti akagenda agakora umuti nta gitima kibi. Bimeze bite? Can't do this. Bisi nabikora arwaje. Bimeze bite mufandi? Ya nuwaje kumusura n'umwicanyi.
abahantu hese yaguze ahantu mu cyaro hameze neza wenyine. Other lines of work, you can lose a step. Hano hari waje kumusura aje kumureba. We got best anyone's got. Umvura cyaro wa mbere dufite. Not a soda, not today. Ntago nywa fanta uyu munsi. Give me a beer. Babyeri mwana. Are you sure? Babyeri. Are you really retiring? None se ugiye kwegura. Sasa uyu musore agiye kwegura mu bintu mu kazi yakoraga kuko urasaba. Musaza wa muhabyeri. A lot of guys can shoot, Del. Ni benshi bazi ko basa nkanjye Del. They aren't you. They don't have the history you did. Ariko ntago bafite amateka nk'ayawe. History might be the problem. Amateka ntago yaba ikibazo cyane. Henry. We've been through a lot together, you and me. Nje nawe twanyuranye muri byinshi. Safer. Isi twayihaye umutekano. You guy like I trust you. Ntago nasana umusore mushyashya ngo mwizere nkuko nkwizera. Umugabo agiye kwigura mu kazi. Ariko bari kumubwira ati ntago twabona umuntu uhwanye nawe. Akuriya neguye mu kazi ntago mwabona umuntu uhwanye nanjye. Nyine yaza yakora akazi ariko ntago yaba uhwanye nanjye. 6 inches off. She's dead. You understand? Ati umugabo narashiye umunsi yonza guhushaho gato umwana wari muri ruhande ari kuba yapfuye. I got lucky. Namahirwe nagize. I didn't feel the shot. Ntago nigeze niyumvamo ko namurashe ku bushake. Should have. Uko bisanzwe. 72 kills, Del. Maze kwica abantu 72. Shit starts to mess with you a little bit. Bira bintu bitangira kuzenguruka mu mutwe. Deep down it's like imbere muri wewe uba wumva my soul is. Banumva ubugingo bwanjye buri kubabara. I just want some peace. Nkeneye amahoro. Arashaka kwegura mu kazi yakoraga. So what do I do now? None nkora iki none hano? Wish me well. Nyifuriza ibyiza nyine ndeguye ngiye kubaho ubuzima busanzwe. Arashaka kuva muri kano kazi ko kwirirwa arasa abantu. Gusa baramubwiye ati ntago twabona umuntu wagusimba ntawanye nawe. Ibyo bintu mukwiye kubyemera bibaho. Ko umuntu ava mu kintu akaba ntawanye nawe. Hey. Vayo. Morning. Ngaramutse. Hey, where's Jerry? Jerry ari he? Retired. Jerry yeguye. Any more of this bus? Bisa nkaho yarasanzwe aza hano ariko ngo umusore wakoraga yeguye. Hey, Henry. Ye banyita Henry. Are you 23, 40? Abishyura amadolari 23. Baramugarurira. So what are you fishing for? Ugiye kuroba iki? Peace and quiet. Aje gufata ubwato ngiye kuroba amahoro n'umutuzo. Reacher's Point? Oh, is that what you recommend? It seems like a nice enough day for it. Abona ivubi. Ivubi bararyica. Ivubi ry'abandi araryica. Not much of a live and let live guy, I take it. I'm deathly allergic to bees. Mani ngira allergie yindi ishobora kunyica ivubi rindiye. Ibyo ni ibintu bibaho. Uyu musore ngo ivubi rimuri yashobora no gupfa. Agira allergie y'ivubi. UGA Darian. Go dogs. Well, you be careful around here. There's witondere na dogs out on these ducks. hano haba ari imbwa nyinshi ki. Nothing I can't handle. Ye nta kintu ntakwitaho wana. Tururi. Yeah. Nuko dutangiye filime yacu. Umusore yeguye mu kazi. Ntashaka gukomeza kano kazi. Haraho yaje. Yes, I don't have to ask how business is. Urabizi ntago ari ngombwa ngo baze business imeze ite. Yaje gusura umukire n'ikigabo cy'igisaza kibereye ku mazi mu bwato bwacyo. Ntabwo ujya ubona Slay Queen posting amafoto ziri ku bwato. Wari wabona posting nyiri ubwato dore ni ibi bisaza. What are you doing now? Feeling sexy? Yaje gusura umugabo n'umusaza ubereye hano ku bwato. So quickly. Wakoze kwitubanguka. You still married? Harya uracyafite umugore? Wife's on a shopping trip to Paris. Umugore wanjye bagiye gushopinga i Paris. In boarding school. Umwana wanjye ari muri segonderi aba muri interina. No wife, no kids. Bivuze ubu nta mugore ufite nta n'umwana. It's the next war, which is no war. Reka tunywemo kubw'intambara y'ubutaha idahari. Ibaza ariko. Tunywemo kubw'intambara izakurikira kandi idahari. So what you got? Ufite iki? Byaje kumwereka. Erika wa musaza yarashikari. Recognize him? Uramwibuka? Who's asking? Ninde ubimbaza? Your old friend is afraid you're in trouble. Ni inshuti yawe yakera ikeka kuri mu bibazo. Uramwibuka uyu mugabo yamurashe? I AMF'd him in Liège. I'll tell you who. Namwishe. Valery Dormov. Bamwita Valery Dormov. Ni ikihebe. Oya. Valery Dormov, molecular biology. Ni Valery Dormov uriya mugabo wishe yari umuntu wize ibintu bya biology. 30 years. Yakoreye leta y'Amerika imyaka 30. I read his file. Nasomye amadosiye ye. Terrorist. Ni bioterrorist. I was spiked. Ayo madosiye bagoye barakubeshye. By who? Sinzi umuntu wakubeshye wari kubera iki. I don't know that either. Nanjye ntago mbizi. Where are you getting this from? None se bino babikuye? A friend. Ku nshuti yanjye. From the other side.
ituruka ku rundi ruhande. To talk to him. Nkeneye kuvugana nawe. Skype, Kuri Skype, FaceTime cyangwa ni uburyo uvugana n'umuntu murebana. Ndashaka guhura nawe. Vugane nawe. Sasa uyu musore akorera leta y'Amerika. Bamwohereza kwica abagizi ba nabi. We yarazi ko wa mugabo twatangiye filime arasira muri gari ya moshi ari ikihebe. Batangiye kumbwira ngo uriya mugabo ntago ari ikihebe. Bakubeshye. Ndagira ngo wirinde. Itonde. Kureba umugabo ari mu bwato ari kumwe na Sireye Queen. Buri Sireye Queen iri kurya selfie ze gupostinga bakange. Riano. Amba ndi gukora ibintu nigeze nkora muri ya myaka nakoreraga DIA. Urakeka iriya myaka ibyo uri gukora ntabwo wabikoze muri DIA ni ikigo bakorera cya leta y'Amerika. Ibyo atakoze nuko ari kumwe na Sireye. Sasa yari hano kureba mu kirere yabonye akantu gasa nka kaka. Kumbe hano hari abari kumumviriza. Bamwita Valerie Dormov. Ikiebe oya. Valerie Dormov ni umuntu wize ibintu bya biology n'ibyo akoramo cyerekeranye n'umubiri wacu. Bano barabyumva. Took a real risk contacting me. Bisa nkaho yishyize mu kangaratete kuza kuvugana nanjye. None ari gukora iki? Love you, brother. Ndagukunda muvandi. Gusa uyu musore yamubwiye ikintu atarazi. Nimba akorera DIA akaba ari ikigo gishinzwe umutekano wa Amerika. It's a pity. Birabashe. I always liked Henry. Uriya musore Henry namukundaga. Henry ni uwacu muri DIA. Yamenye ko twamubeshye. Baramubeshye ngo ajye kwica umugabo ni ikihebe kandi umugabo si ikihebe. Ibaze leta ikubwiye ngo ujya kwicira umuntu ni ikihebe ukaza kuvumbura ko uwo muntu atari ikihebe. He has Dormov's contact. Afite uburyo avuganamo na Dormov. That thread until he's pointing a gun at our faces. Va bidatinze uriya musore ashobora kuza kudutunga imbunda mu maso. Bald guy. Patterson, he won't be happy, but he won't cross me. He'll fall in line. I'll tie this off. Bindaza kubirangiza. Look like a Russian up. You'll do nothing. Henry ngiye kumwica bise nkaho. On rogue, I can handle. Ari abarusiya babikoze ndagira ngo mve filime. Uriya musore kubera amaze kumenya ukuri babibonye aho akorera. Leta y'Amerika batangiye kuba tura musore amenye ko twamutumye kwica umuntu utari ikihebe. Barashaka kumwica ngo bigaragare ko ari ibyiye by'abarusiya byamurangije. I do. Ngenda byikorera. We'll clean up our own messes, thank you. Oya ibibazo byacu turaza kubyanagurira. Ibyo twakoreye byose twaruye biri mu kangaratete kubera gutsirwa kwawe. Please. Ndakwinginze. Surprise me. Ntungura byibura bwa mbere uriya musore umwice. Henry ngo barashaka kumwica. Yamenye ukuri. Yamenye ko yishe umuntu utari ikihebe. Urumva ashobora kubateza ingaru. Urumva ko banamutinya. Nimba avuga turiya musore nimba koko musore yaje hano biramucanga. Gute ikigo nkorera gishinzwe ubutasi cyase gishinzwe kurwanya iterabwoba muri Amerika cyaba cyambeshye. Turore nabo bagize ubwoba baravuza turiya musore ubwamenye ukuri ko twamutumye kwica umuntu w'inzira karengana utari ikihebe ashobora kutumerera nabi kandi agiye kwegura. Dore nguyu kureba mu bwato yararimo bamuteze n'agakurura amajwi. Ibyo yavugaga byose babyumvaga. Arabibona ko bamuhagurukiye. Aza yakodesheje ubwato n'umukobwa mushyashya washe kuhakora. Good luck. Ageze amahirwe yo kuroba yari yagiye kuroba amuhereza agatsinga. Okay. Most guys try flowers or abandi bahungu baduha indabyo. They'll find romantic. Ibintu biromantic. Nawe ukora DIA. That depends. What's DIA? Byaterwa na DIA cyari cyo. Doctors of America. Ni ikigo cyigisha kubyina reka bari kumvuga. You surveil me. Peterson wakohereje. Patterson. Derry Patterson wakohereje. He was just here. Look, you burned. Umva nagufashe. Nimba washe kuneka. Okay, well, I was just in the middle of a Marvin Gaye song, so I'm going to go back to it. Barende kumva indirimbo bundetse. On the Darien campus. Aho icyo kigo wambwiye wigamo mbwira inyubako eshatu zirimo. Marine biologist? Wiga ngo uri marine biologist. It's Hall, McWhorter Hall. Amubwira inyubako eshatu ziyagize. CIA. Uri umukozi wa leta. Want me to piss off? Iyo uza kuba umuntu usanzwe nkakubaza ikigo wigamo ari kwitumbwira ngo ndakwiyamye. Good. You're good. Where do you live? Utuye he? Kwiki? No, I want to see your place. Ndashaka kubona ahantu utuye. Excuse me? Yaketse ko uyu mukobwa ari wohereje ngo muneke. Find a single book on marine biology. Nta gitabo na kimwe hano ufite cyerekana ibintu bya marine biologist. Over on Henry Brogan. Excuse me? Ntago waza kuneka Henry Brogan. Uyitwa Henry? Job. Brogan. Yes, sir. Yeah, I got bakire abandi bavanye. need some gas and I'm going to do that. Sir, uretse nyakubahwa. I'm sorry. Babarire. Can I buy you a drink? Nkugurira icyo kunywa se basi rijoro. Why? So you can keep interrogating me? Kugira ngo ukomeze umate ibibazo. Probably going to spend the whole time. Oya ningusohokana ndamara ijoro ryose ngusaba imbabazi. Point Sunday nights they have a great band. Umva hari ahantu nzi bita kuri Pelikani baba bafite band icuranga neza cyane. Uzi igisope cyaho. Hey. 7. I'm going to also need a 12-volt bill. Dore saa moya. All right, I'll see you at 7. Okay, dore saa moya. Leave the crazy at home, please. Ubwo busazi bwawe busige mu rugo ariko.
mukobwa barakwereka muri uwo mugoroba umusore yaje azanye n'indabyo gatururi iribanje gukeka uyu mukobwa ngo bamutumye ngo aze kumuneka mwakire mubyeyi bare ku byabaye kare ni kamere yanjye sinye mpfa kwizera abantu nawe ntabwo bizera ndabizi ni cyatuma uvuga gutyo amwereka ibyangombwa bye nakumenye kuri maneko bya DIA yamufumbuye umukobwa ni maneko bari bamwereka wabikuye 25 years of faithful service, you make some friends. iyo umaze imyaka 25 mu kazi uba ufite inshuti mu kazi inshuti zo muri DIA nanjye nibo nakoreraga bambaye amakuru yawe Patterson ni ukuyobora basanira byeri banywe batazabimbwa Thank you. You're welcome. murakoze gushimira Boilermaker's a cop drink. You got cops in your family? Ese gute waje muri kano kazi umuryango wanyu yarimo papa wanjye nanone yari wa FBI He died off duty trying to stop a bank robbery. Panjye yapfiriye mu kazi ari kugerageza guhagarika ubujura bwa banke. File says you were 4 years Navy, 5th Fleet, Bahrain. Yeah. Turore. Wouldn't love being stuck in a tin can with a couple hundred sailors though. Rano baraganira bamaze kumenya ko bose bakorera ikigo kimwe, icyo kigo cyari cyatumye umukobwa kuneka uyu musore. So then DIA, Defense Clandestine Services, recruiting, running assets, not a single demerit. Ese mukobwa utabakoreje muri kano kazi kandi muri usa nk'utagakwiye. Sticks you on a dock to watch a guy who just wants to retire. Utabakoreza kuneka umusore nkanjye ugiye kwegura ubundi. Well, this is adios, Henry. Hano nongeye gusezerera. I'll probably be sent somewhere else tomorrow. Ejo bashobora kunyohereza ahandi ubwo yo wavumbuye. Let's just right over there. Henry, why are you retiring? Henry, kuki ugiye kwegura mu kazi? Finding myself avoiding mirrors lately. Maze iminsi nashaka kwireba mu ndorerwamo niyo mpamvu. Nyine utangiye gusaza ntago uba ugikeneye kwireba mu ndorerwamo. Six out there. Ibyo birabaye uze kwicunga ndicunga. Night toast. Turore. So nambwiye ati mpamvu nshaka kwegura maze iminsi nashaka kwireba mu ndorerwamo. Ubwo nyine amaze kuzana imvi utuntu tw'iminkanyari ntago ari ngombwa mirwari. You should come look at the stars. Tugarire kuri ya Sirey Queen yasohokanye na wa musaza mu bwato. Baje kareba inyenyeri. Musaza agiye kumva imva Sirey Queen basohokanye ntiri kuvuga. Na Agasirey yakuye ahantu. Sirey twasohokanye. Kitari kuvuga iri kwirya selfie zo gupostinga ngikanga aba adversaire. Kugirano. Yume! Hey! Yume! Bicanye! Se baraniga! Tururi! Muzehe nawe baramwica. Muzehe na ya Sirey Queen barabishe banaga mu mazi. Bimeze bite? Tururi. Uko byagenze. Hakurino! We have to work on your kills. Tugomba gukora ku migeri yawe. Henry ikosantre. This is a hard. Umwana afite imyaka 5. Try again. Urugero ugerageze. Hano urabwira gati Henry subira mu mazi. Yeah. Rubasubizaga mu mazi babwira tugomba koga kamera neza. Yeah. Kumbuye nibyo yarotaga kiri umwana bamubwira ati Henry ijya koga bakamuruhamisha. Akunino usurero mu rugo hari cyo yumvishe hari cyo yikanze ari mu rugo Gatururi ari mu rugo hari cyo yikanze ahita amanuka mu ndaki inyubako ifite indakano k'indaki hasi fayo kura y'imbunda afite igikapu kiba cyuzuye imbunda n'umwicanyi yakoreraga DIA ariko yica abagizi ba nabi gusa mbega akorera leta. Jack, I'm sailing. Esa magarano
wa musore twatangiye. Please tell me this means we're back in business. Bwira ko tugiye gusubira mu kazi. Uri he? Some goddamn surveillance. Mane ndi gucunga. Do not go home. Do not go to your girl's house. Rugi wanyu ntujye no kwa sheri wawe. Jya gukata amatike kandi wishyure cash. She knows you. Ntukoreshe ikarita ya ATM. They're outside my window. Bari hanze y'idirishya ryanjye. Come on, I'll be fine. Bandamera neza. You don't. Wamagare gute ntumamagare? Ntugire umuntu wamagara. Cyane cyane wo muri DIA. Now. Come on, Harry. Telefone yawe yishugunye. Yumva isasu. Marino yari guhamagara umusore bakoranaga Marino amubuza kugira umuntu amagara ngo yigengesere bahise bamurasa. Marino bahise bamurasa. Kumbe dore yatatswe. Wibuke bavuze ngo uyu musore bamwice. Bamaze kumenya ko yafumbuye ko bamutumye kwica umuntu kandi uwo muntu ari inzira karengane. Atari ikihebe. Umusore ukorera leta. Bagiye no kwegura. Yeah. Kurasira abagabo. Mbega ko nino wa mukobwa kare bahuye anaryamye. It's not gun time. Nagara amasaha y'imbunda. Coffee time. N'amasaha y'ikawa. Do you have a burn bag? First, tell me what you're doing here. Banza umbwire icyo ukora hano. They just sent a team to kill me. Hari abantu baresha ikipe ngo inyice. And you're still asleep. Kandi yuko kugisinziriye. Means you didn't know about it. Bivuze ngo ntabwo wari ubizi, sibyo? Of course not. I would have told you. Iyo mbabizi niko nakubwiye. Muko. That means you're next. Bivuze ngo nawe baragukurikiza bari bukwice. Dress. Ambara. Bagambaniwe. All boats have Duke keys in the office, right? Harya ubwato bwanyu bugira imfunguzo hamwe mu bubika. Datinze ugomba kuza gushaka imfunguzo bakavana baturiye amazi. Bimeze bite? Kobwa zano tarajya kusi baramufata. Where is he? Ari hehe? Mukobwa baramufasha. Bwira. Kobwa indwanyi. Ndwanyi barakigira. Mu nyubako mindani. You didn't tell me now. Or you didn't tell me 5 minutes, man. Bwira none cyangwa se umbwire nyuma y'iminota 5 maze gukuramo amenyo. Aturoye. Bararwana. Igikobwa no kora DIA. Yari yaje kuneka umusore ariko reba arashaka kumurangiza. Bimeze bite? Naba DIA. Ngimbere. I counted 3. How many did you bring? Wasenye bangaye. Kobwa. Nige kigabo. Sasu wapi? Bari kunenga. Ubu bakora kutangira filime yacu. Kobwa nige kigabo. Aragifuta. Yeah. Who sent you? Ndakohereje. You can tell me now or you can tell me in 5 minutes. Minus your teeth. Kira none cyangwa unsubize nyuma y'iminota 5 maze gukuramo amenyo 5. Biyaje. Nari hafaho. Ese biti. Ese neza. It's Lassiter. Lassiter niwe wohereje bano bagabo ni wa mugore twatangiranye. Niwe wohereje bicanye. Ni wa DIA. Hari igihe umenye makuru menshi ukaba wayazira. Usore ugiye kwegura mu kazi. Arazira ko yamenye ko umuntu wa nyuma yarashe atarakwiye gupfa. You've ever known. Do you understand that? Wa mukobwa nimba tugiye kujyana uribagirwa abantu bose ukunda n'ibyo witagaho byose. Ducikane. Mukobwa afata telefone ye. Ayishugunya mu mazi. Buri iyo bagiye kugukurikirana no telefone igendanira katsindwa. Never had anybody try to kill me before. Ntabwo nigeze ngira umuntu ugerageza kunyicana mbere. What scares you? Other than bees. Niki gutera ubwo busibye ivubi? Kurohama. Uyu musore atavuyemo ivubi, harya ni ivubi. Avuyemo amavubi bees. Akindi kintu kimutera ubwoba ni drowning, kurohama. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime yacu. Wumva ni ngombwa. Baranzino. Ndahumura. Hano agasobanuye ni Rocky, na Rocky nta gasobanuye. Ubwo kabaye kanari baye gashakira irindi zina ritari iryo. Ubwo ni magendo. Hakunino. Abatumye abicanye. Cleaning up your own mess. Ese ni gutya muhanagura amakosa yanyu ni Leicester. Watching that convoy crash into the Titanic. Meze nk'umuntu uri kureba cyakiwe kiri kurohamisha Titanic cyase Titanic. Soldier. When they're young and stupid, they believe anything you tell them. Then they get older, they wear out, grow a conscience. This is why we need a new breed of soldiers. Uriya musore ameze nk'abasirikare bakiri bato, ubabwira ikintu bakagikora. Atari ko bamaze gukora bagira umutima nama bakagira n'ubwoba bakica akazi. Ati niyo mpamvu dukeneye amaraso mashyashya. Niko yivugiye ntago ari nje bivuze.
A little rogue project. uriya musore tugiye kumwica tubeshye ko yari yamaze kuba ikihe nako yishwe n'ibyihebe. Give Henry a state funeral. maze Henry namara gupfa tumushyingure neza. 21 gun salute. turase mu kirere amasasu 21 kugira ngo tumushyingure mu cyubahiro. Remembered as a hero. tuzamwibuke nk'intwari. ubuzima bukomeze bagiye kumwica. Oh, come on. Much like Henry were born to be collateral damage. abasore nka Henry tuba tubabona nk'abantu baduteza ibibazo isaha n'isaha. umusore bagiye kumwica bagaragaze ko yapfiriye mu kazi yishwe n'abagizi ba nabi bamushyingurana icyubahiro rero umusirikare wa leta wa undi batuma kuri misiyo zihambaye cyane. ari hano ari kumwe na mukobwa bacikanye yamaze kumenya ukuri. uyu musore amaze gukura umusirikare yamaze gukura ngatangira kugira umutima nama ibyo bamubwiye ntahita apfa kubikora ahubwo agatangira gutekereza byinshi akagira n'ubwoba afite ubwenge bwinshi ngo ariko iyo akiri muto bamubwira ikintu akabivuga ati yesa agahita ajya kugikora. uyu musore ngo nicyo agiye kuzira kuko yamaze kumenya ko umuntu yishe bamutumye kwica ntabwo yari umugizi wa nabi. 99% sure he was lying. At 1%. bari hano baraganira n'uwa mukobwa. Henry, has this ever happened to you before? ese ibintu nk'ibi byigeze kuba mbere? Your own government trying to kill you? leta ukorera igashaka kukwica wapi? Nah, that's new. shani bishyashya pe. You've been agency a while, and can't you guess what this is all about? umaze igihe muri agency wakeka impamvu bashaka kwica ari iyihe? Lovely vacation with you. iyo mba nzi impamvu ntabwo nakabaye ndi hano ndi kumwe nawe muri vacances. When I'm head of the agency, we're going to handle retirement very differently. njye buryo nari nzi ko leta abantu iyo beguye bakira neza kurusha. ntabwo nari nzi ko ujya kwegura bagatangira gushaka kukwica. ni umusore yamenye ukuri. ese kuki bashaka kumwica? bimeze bite? buri munsi wo kwegura arakwereka bicaye ahantu hari indege yaje yasatira. bimeze bite? iniga yangije kumfata mani iji. ibibazo byose wageramo ufite iji wabwira ati iji ndi hakuno kora umuti. cyane cyane ya jima musangira fanta nyine zo musangira byeri sinzi ariko yimwe fanta ngiye niyo nzi nk'umuntu ukijijwe. Danny, meet the Baron, middle-aged reprobate and best pilot I've ever known. Danny, Baron. Hey, Toast. Got your burners as requested. For now, you can hole up in my place in Agahinde. Basha Kurino. This is safe. Yeah, we're kinda in the shit here, man. I think Jack is dead. ndakeka Jack yapfuye. umwe amuhaye amakuru bari mu bwato. Yesu Kristo. Anyone follow you? They will. Let's go. Did I have one of those crackers? Sure. Thanks. Yeah. Hey! bafashe indege bave hano berekere. Does he do this at home? I don't. birajya bikora mu rugo ya bini wa mugabo If it's inappropriate mwita Peterson. sort of thing at home, why would you think it's appropriate? ibintu udakora mu rugo kuki ubikorera mu ishuri? Oh no, probably because science is so wicked. erega impamvu mbikora ku ishuri siyansi irabowa. They're going 100 miles an hour. Hello. Allo. You really didn't want me to retire. Henry, you're ntabwo mwashaka ko negura. God! uracyari muzima Imana ishimwe. Is Marino dead? Marino yapfuye? Yes. yego yapfuye. wa musore Jack Willis. Jack Willis mwari uri mu bwato kumwe na Slay. I swear it. Trust. ntabwo ari njye wabikoze nyizera. Can. Let me call you on another line. 604. bindi nimero naguhamagara muha nimero bari bumuhamagareho. Got 30 seconds. waye amasegonda 30 maze kumpamagara. uyu ni umubyeyi bamutumye ku ishuri umunyeshuri bamutuma umubyeyi. Hey, excuse me. Buko. Could I borrow your phone for 5 minutes if I give you like $100? niza telefone yawe nyivugireho. minota 5 ndagwa amadolari 100. Start with who's I aba yagura indi phone. to Agent Zakaruski's apartment. Was that necessary? Also, not my call. She's working for the Inspector General, not me. Is she with you? umva bira byose byabaye ntabwo ari njye wabiteye nundi bari gukorera ni General. Not something I want to say over the phone. ibintu byose biri hasi ntabwo nabikubwira kuri telefone ndi ku ishuri. What's wrong with this? Bini ibiki? We have a problem. dufite ikibazo. Gemini, your old friend, working with Janet Lassiter and her people. inshuti yawe ikorana na Leslie kandi sinabahagarika ba Gemini bafite umushinga witwa Gemini. Dormov. Nose Dormov. Did he have something to do with Gemini? Dormov yakoranaga na Gemini. Dormov, the guy that you had me pop on the train because you said he was a Russian. Dormov wa musore mwambwiye ngo ni ikibe cy'ikirusenga murasira muri gari ya moshi. Once upon a time. yakoranaga na Gemini yigeze gukorana nayo. So you got me pulling triggers for Clay Varys. Vuze ngo narashe umuntu murashe kubera afitanye ikibazo na Clay Varys. How many other times you do this to me, Del?
Ambasaderi nizijari mwigeze mutuma nkuri ibi bintu nk'ico inzirakarengane. Send me off to AMF somebody who didn't deserve it. Never, ever. This was a one-off. I swear on my son's life. N'ubwa mbere ndarahira ku buzima bw'umwana wanjye twatumye wica umuntu w'inzirakarengane. All right, look. Zakarinski is not a part of this. Agent Zakarinski uyu mukobwa turi kumwe naga birimo. But I need both of you to come back. Mwembi abiri ndabakeneye mugaruke. So what, Del? Kubera iki? Aramukupa. Okay. Amenye ko bamukoresheje bica umugabo w'inzirakarengane wakoranye n'umushinga bita Gemini. Owned by Clay Varys. Wabitewe wese ngo ni Clay Varys niwe wabitumye. Brian and I served under Varys in the Marines. Baron nanjye twakoranye dukorera Varys. After he left the military, he started Gemini. Tukiva mu gisirikare yatangije umushinga witwa Gemini. Was smart enough to move 1500. Yene yise njya kuri cyane. Yeah. I blew that one. Tururi. Bahise bafata inzira barerekera. Bamenye ko wabiteye watumye bica umuntu w'inzirakarengane ari witwa Clay Varys. Yabicisha umuntu witwa Domirov. Ari Dorimov. Hafa ni Doromov. Yeah. Baje yitwa Cartagena ni muri Colombia. No bahise baza guhungira. It's billions of dollars a year to take out targets any way he sees fit. Uriya mugabo ujya utuma kwica abantu Clay yinjiza amamiliyari kubera kujya kudutuma ngo twice umuntu nawe yaba ari hose. They're who you call when you need 12 Saudi princes to... Badutuma muri kakazi usanga bakubwiye ngo genda uburisha ibikomangoma 12 byo muri Saudi Arabia tukagenda tukabirasa tukabyica ntihazagira umenya irengero ryabyo. Sniper school. Clay Varys takes me out on this boat about 5 miles. Ties these weights to my ankles. Uwo mugabo yajyaga mfata kera akanjugunya amazi yanziritse nka ruhama. Clay. About your fear of course he did. Yarasi kutinya amazi yego. So what did you do? Wakoraga iki yakunaze mu mazi ukiri muto? Witwa Clay. I tread water for as long as I could. Narwanaga n'amazi ko nshoboye. And then I drowned. Haruhama. Ari kwibuka imyitozo bamukoresheje abaga barimo kuruhama. He fished me out. Yarangiza akankura mu mazi. Told me I was now ready to serve. Akambwira ngo buniteguye none kuba nakurikiza amategeko ya gisirikare. Gasani. Iyo myitozo imwe mu myitozo yahawe. Tunywemo sha tutazabimbwa. Rwa rusaza bari kumwe. Rwagabirwa ku bikeri. Which is no war. Tunywemo kubwindi nambara y'ubutaha kandi iyo nambara idahari. Ibaza ariko. Right now we can use some shut eye. Sure. Sasa itari nambara. One room or... Two. Bashakira ibyumba bibiri cyangwa murara mu cyumba kimwe bibiri. Shaka ibyumba bibiri. Yeah, I can put him in the garage. Ariko bishatse namurarisha no mu igaraje. Rooms will be fine. Oya dushakira ibyumba bibiri. Ni Gabi yo kubikeri yabacumbikiye. Gabi yaje kwirebera match. Axel Rugangura bafite umudomo hano uriya mwana rogeza mbega umunwa. Hehe. Muze. Gabi. Iryamye hano. Cyo yumvisha. Nta mukomando usinzira. Nta musirikare usinzira. Hari cyo yumvisha amasaha yo mu rucerera. Hari yabonye. Nta musirikare usinzira. Umwana vayo. Hey! Nibikapu arara nibikapu hafaho. Hari cyo yumvisha naho yaraye ni Cartagena. Abanza arambara ari kwiza vayo. Ikibazo cyabo. Rooftop. Batwoherereje sniper ari ku rusenge. You to go with Baron someplace safe. Wegenda ure Baron mushakana umujya sniper ndagira ngo akuri kirenge. Umusori. We Shooter. Hari umurashi ku rusenge. You're a shitty house guest, you know that? How the hell did they find us? Bamenye go toturi. She's really good. She just doesn't know what she doesn't know. Uriya mukobwa uze kumwitaho ni umuhanga nubwo afite umuhanga ntagazi ko afite ubwo buhanga. Dore umurashi hejuru y'inzu. Dore umurashi. Umusore no wafayo. Yamaze kumenya ko bamwerereje umurashi. Ni umuhanga cyane. Kano kaza gakoze imyaka. Umwana yaje mu kaza bibona ko bamwerereje umwana. Avayo. Bamwerereje umurashi. Kuri bano mu mazi ari kugenda areba umurashi hejuru y'inzu. Aramubanza. Arosiransi. Aramubanza. Simba mwana. Murashi gushyira mu gipimo wapi. Fire. Hey. Murashi. Mwana arariba. Nako ni umusaza. Kureba. Sasu. Uragato. Sasu. Mbese bite. Cho. Hey. Achaho. Bamutumye umwicanyi. Bimeze bite. Yitsimbana. Gabagira cya. Kana gakenyereraho
kuri za mbunda ndende bamutumyeho umwicanyi bimeze biti hey kureba hano ku rusenge ariko uriya mwicanyi ari banza aramupima neza kureba umwicanyi bamwoherereje barasa fotokopiye usibye ko wamurusha imyaka umugabo yikangamo bibaze kujya kurasa umuntu ugasanga murasa uyu yikangamo faya hey umuntu bamwoherereje kumwica barasa mbega ni nkuko wabona wowe ufite imyaka nka 30 cyangwa 50 ukabona bakoresha umwana wa 19 ariko usa nkaho ari weho wagira ngo niwe ugifite iyo myaka umugabo azamukana atinya no kurasa uwo mwicanyi basa bimeze bite faya hey sasu nawe baramuha barahana bose na he wohereza ka grenade bimeze bite mwicanyi tururi Stop right there! hagarara huri Who are you? urinde I don't want to shoot you! sinshaka kurasa Fine. sawa mwicanyi Don't shoot me. ntundase Mind if I shoot you? ariko ngenda kurasa I could have killed you on the roof. nari kubona kwicaye ku rusenge Maybe you should have. wari kuba wanyishe nyine Did I show you a picture of me? bigeze bakwereka ifoto yanjye Yeah, you look old. narayibonye ifoto yawe ariko wowe urashaje njye ndi muto nyagasani yarumirwa You take one step closer. wongera gutera indi ntambwe unyegera Leave me no choice. nta mahitamo uri buze kuba umpaye ndakumena aramumena grenade umwana arayirasa subira hejuru umwana arabangutse faya mu nyubako katurore sasu sasu mu nyubako uyavayo asa hano abaturage bamubonye bamanika amaboko bamutumyeho umwicanyi usa nkawe ni fotokopiye abazi Will Smith kera muri za 90 akiri umuraperi neza niwe mwana bamutumyeho kandi bamaze gukura sasu barika abi uri mu vesari hey maze gusaza bamutumyeho umwana usa nkawe wagira ngo niwe akiri muto gasani mugabo arababaye manutse nabi manukana wamukurikira cyari tsoresora arabangutse cyane vayo merezi iyo moto mwambura moto zana moto yacu dore umwicanyi turare yatangira moto ureba byiza kumenya utunyabiziga twose ugeze mu bibazo kagutabara ngo wapi ngo ngiye se ko mfitagura imodoka ndi umumotari na moto ugomba kuba uyizi n'ubwato bwo kurasa no koga twa tuntu twibanze katanu umwana sinzi azinjira moto hano yakurikiwe ariko ufitemo n'ubwoba sasu umwana yaje umukurikiye niwe muto barasa neza nimba ari umwana yabyaye mu gasozi sinzi ca hejuru aramugigiza uya katanu yakurikiwe bimeze bite turi Cartagena muri Colombia na Amerika hepfo amasasu dore abana bose ni babi cyane yagira gutya amushugunyira moto faya dore umwana ukuntu abangutse kiki dore uje ukuntu abangutse fata moto hano aramukurikira uje abangutse cyane tururi aramukurikira faya uje arabangutse aracyari muto ariko barasa ifotokopi yari hano yakurikiwe inyuma ye dore umwana bimeze bite katurore umujyi hagati Cartagena
Yeah. Fire. Yakurikiwe. Hey. Sasu imodoka arabanza irasipine ibura uburinganire umwana arikacaho umwana caho uwamukurikiye arabangutse cyane ariko nta n'umwe wagaya sinzi fire. Yeah. Sasaranga bimeze bite? Yeah. Hey. Bano bari kubireba byose biri kuba. Motari yamukurikiye buretse. Motari babiri wapi? Mwana amukoza ipi yuguyu arasigara. Mwana murusha tekinike. Ngungonge yamaze gusaza. Mwana bohereje ni fotokopiye. Ekora cyane mutodo umwana. Yikaraga mutera ipine. Jido ya moto. Bari mana y'abamotari. Hey, singa moto. Uragato. Ugonge. Nayo ni mubi cyane. Hey. Turari. Vayo. Gongo mugabo biranga. Barasa. Will Smith muto. Vayo wapi? Gasani. Ya vayo. Muhagarare. Guhagarika imodoka. Motari ari hano. Motari ari mubi cyane. Vayo. Ushukunyira moto. Yarakwepa wapi? Sinzi. Mwicanye kure y'icyuma. Umusore benda gusa neza. Polisi vayo. Yukureba umwicanye aramubura. Asigara ingofero y'umwicanye. Nuva huri. Shira ku modoka. Bano barareba. Uyarafashwe umwicanye aburiwe irengero. Sasu yaje gutora ingofero y'umwicanye. Umwicanye ataye ingofero hano. Biriya ni ibiki Banyarwanda. Yeah. Tungaruke kuri polisi aho bamufungiye. Nawe byamucanze. Uriya mwicanye dusa. Undusha kubanguka. Uvunira mu bavi. Brogan. Baje kumuhamagara Brogan. Mukoro yo ni pingu. Brogan. Shira mu modoka. Twerekere. Murakoze. No problem. Your place is burned. Give me some work and see him coming. Umva ni wawe rero harangiye ntago twasubira. Kandi hano nabasha kuba meze neza. She thought the diplomatic approach made more sense. Sasa baje kuno kubiganiraho ibyabaye. Great work in there. Ariko mwakoze umuti ko nkuragereza fata chance bagiye kumucikisha bigize abayobozi. Tujya Budapest. Jack's informant. Hariyo umuntu waga makuru Jack ni wa musaza twabonye barasira mu bwato ariko kumwe na Slay Queen. They're coming after me because they think Jack told me something classic. Impamvu bari komiga nuko bazi ko Jack hari ikintu kizima yambwiye. I'm sorry, Pop. Cyerekeranye n'itwa Yuri kandi koko niko byagenze umusore baramwumvirisha agiye kwegura. Ari mu bwato bamubwira turi muntu wishe ntago yari ikiyebe. Oh. Take it someone's Gulfstream? I mean, you'd really have to love a guy to do that. I know just the fella. Give me a... Bakenze umuntu namagara kadutiza indege tujyana. Uyu ni umupilote ni umuhanga niwe yigeze kubakora ku bwato. Bakeneye indege bajyana Budapest. Ni muri Hungariya. Urwa mukuru wa Hungary. Aje umva karirimbo. Agara woman. Way over town. Good to me. Oh yeah, mambo vipi? She give money. Mbiyo ndirimbo ariko. Bari mu bwato bari muri ka private jet. Tari ngombwa uje gutega biriya bintu rega kujya gutega Kanombe indege. Usiko burana niri ari twegera ugenda wicaranye n'abantu. Ngiye nago nategera Kanombe cya kindi kibuga icyo cyose. Indege yanjye biparitse nyine Kanombe ku ruhande ka private ngagenda uwumwe. Bameze nk'uri muri taxi voiture rero ntago ndi mugenzi wanyu. Hako nino. Similarity? Ura musura abonye musase? Yeah, I noticed that too. Nanjye nabibonye ko dusa. None You never had a long-term relationship? wigeze ukunda n'umuntu igihe kinini oya? Unless we count. Usibye weho. Kandi nta minsi 3 bamaranye. It's possible that you could have... Ese birashoboka ko warabyaye nk'umwana mu gasoza kabare bakoresheje ko kwica? Oya. Then how do you explain that? Ese bino wabisobanura utumva Dani. Alright. Sibyo mbabarira. Umugabo nawe byamucanze umukobwa kurya atangiye kubwira ati uriya musore mwarwanaga murasa. Neza ni fotokopi yawe. Ni umwana wabyaye mu gasozi akabaje kuvunira mu mavi wapi? Thank you, by the way. Ariko hagati wakoze.
nakoze iki? Leaving Baron's apartment so I wouldn't be a target. Twansize mu rugo rwa Baroni. Coming to get me in Georgia when you could have just run for your life. Wibuka umusore yahunze arabwira ati mwe musigare mu nzu umwicanye bari wakurikira wenyine nta bandi amusanganye. Give you a free trip to Hungary. Ye kujyana Hungary uhuriyo n'abandi bantu. Baye urugendo rw'ubuntu. Hungarians. Ndasanga yo ba Hungarians abantu batuye muri Hungary. Urwa mukuru ni Budapest ngo niho bagiye. Turere. Ko nabona guriya muhungu waje kunyica. It was like I was seeing a ghost. Nameze nk'ubonye umuzimu. Byamucanze. Ghost with a gun. Wabonye umuzimu ufite imbunda mbega. Niko byari bimeze. Every trigger I've ever pulled. Uri mbarutse yose nakuriye nica abantu. Igase. Yagize ngari ibonye akiri muto. Yabonye umuntu basa neza. Bano batangira kumaza tese n'umwana wawe. Tugaruke yako nino Grenville. Aruhari. Ni Clay. Uyu bari kuvuga ngo wohereje bari abicanyi. Kumbe dore wa mwana bari bohereje kwica. Kwica Henry ari hano. I told you to stay in Colombia and await orders. Nakubwiye ngo ugome muri Colombia utegereza andi mategeko. I wanted to talk to you. Nashaka kuvugana nawe. Icyo cyangaruye. Ni muzehe mwibuke muri shure map. Arya karoti amaze gusaza imyaka we. Mwibuke muri Inside Man. He's the best. No wa mbere. That's why I sent you. Niyo mpamvu twakohereje uriya musore twakohereje no wa mbere. He knew every move of mine before I yasaga nkuzi buri tekinike ngiye gukoresha mbere yuko yikoresha. Have him. Nari mufite. Take the shot. Navuganire kamurase. Hanyuma he'd be gone. Gasanga aragiye yasaga nkunzi neza. Like a ghost. Ameze nk'umuzimu. Did you get a look at his face? Wamurebye mu isura. Not really. I saw him up the stairs through. Namubonye kuri escalier ameze ngaho mu kirahure gishaje. He got a line on me. I had to jump down. What do we always do? Yasohotse musimbuko twakubwiye ngo iki? You put his back against the wall. Twarakubwiye ngo ujye uguma hejuru y'umuntu umusunikire ku nzu. Know that. Byo ndabizi. The whole thing was weird. Ibintu byose byari bitangaje pe. How? Gute? I know it was. Sinzi ariko. Byasaga nkaho. Byasaga ndi kubireba byose. Who is he? Yesu unduriya nindi? Junior, this thing. Junior. You're struggling with this strength. Ibintu uri kunyuramo ni ibintu bidasanzwe. N'ubwoba. Don't hate it. Wikwanga ubwoba. Lean into it. Ubwo bwoba bufate. Embrace it. Ubwakire. And then overcome it. Uraza kuburenga. Right. Kugira ngo umve amagambo. This cause. You hungry? Urashonje? Yes, sir. Yes, sir. Ndashonje. Cereal sound good? Wakuzanira se bya cereals ukarya yego. Yes, sir. Yego. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uri kumubwira kumwita mwana wanjye. Ariko nago yamubyara kuyo n'umwirabura uriya n'umuzungu. Rebye amafoto bari kumwe n'uyu mugabo akira akana. Fumira kuri no. Harabari kurasa hejuru mu kirere. Baturage bari kwiruka bimeze biti. Hey, naho batugaruye. Aramodoka yanditseho Gemini. Tagiye kuva mu basore bambaye gutyo. Arabavimo bari mu modoka byanditseho Gemini. Yeah. Katururi. Fire. Yeah. Yeah. Hey. Kumbe bari mu myitozo. Bari mu myitozo. Kumbe ni hano ari. Faces. Ndi kubona amasura menshi mashyashya. Kumbe ni kuri wa mushinga Gemini aho baba bari.
Do they understand the rules of engagement? Ese amategeko yo kwataka babayazi. Whatever moves they shoot. Cyangwa bapfa kurasa ikintu cyose babonye. Discipline. N'abatari bafite discipline. If they get a clean shot at their targets. Yababwiye ngo barasa bari hejuru. You should think about that on your way to Budapest. Nawe mu nzira ugiye Budapest umenye ko ari byo uri bukore. Henry's just landed there. You're moving out. Yeah. Uyu ngagiye Budapest. Kandi wibuke na wa wundi basa ni hari. Tugaruke Budapest Hungary. Yeah. Aniko. Thank you for your time. Here are the samples. Yimbonye abantu bari kunyandikira ngo Rocky ngoro ni senga yiwe boro ngiri kuri Facebook no uri kutwandikira ntabwo nkoresha Facebook nayo babwiye kenshi mwimbwira ibyo bintu twikomereza filime ibyo bizamini mbikeneye mu masaha abiri ubinsubize amuhaye amaraso barakwerekana wa mukobwa ari hano We got a meeting with Yuri. dufite inama na Yuri Agreed to sit with us. yemeye kuganira natwe. Right? I think I know why he's as good as you, Henry. Maze kumenya impamvu uriya musore yari umuhanga nkawe uriya wabarashe. He is you. Uriya musore ni weho umva amagambo. What? Ngo iki wa wundi wabarashe. There's a DNA lab here. Hano hari ibisubizo bya DNA bivuye muri laboratoire nona. He wears in the baseball cap he was wearing. Yango fere yataye hari harimo imisatsi twagiye tuyikoramo ibizamini bya DNA. He had to be your son, so nabanje gucyaka ari umuhungu wawe. They did 3 tests. Basuzumye inshuro eshatu. DNA and his. DNA zawe nizo zi. All 3 came back identical. Inshuro eshatu DNA zawe nizo zi. Not close, identical. Ntabwo uriya bivuze ngo ni umwana wabyaye buri mwana wabyaye bapimye DNA basanga uriho kuri 90-80 bakavuga ngo ni umwana wawe. Ati zawe zingana nize ni identical ntabwo ziri close. I thought it was a mistake that I'd given you samples of the same person, but I didn't. He is you. Uriya muhungu wakurasaga ni weho. Birabishoboka gute? Imaze banzaniye umuntu bakambwira ngo ninjye. DNA zingana zireshya bivuze ngo barakoze photocopy yawe. You think they clone more? Urakeka bakoze clone y'undi muntu. Clone ni nka photocopy y'umuntu uko bakora photocopy y'urupapuro nyine ni clone yawe. Nelson Mandela couldn't kill a man on a moving train. Kuki batakoze Nelson Mandela se basi nimba bashaka gukora clone y'undi muntu. Ati Nelson Mandela se yabasha kurasa umuntu ari muri gare moshi yirukanga iri mu birometero byinshi akarasa umuntu. Bivuze ngo uyu musore nawe ntasanzwe. Warabwiye ati nimba barashaka gukora abandi bantu kuki batakoze abantu b'intwari nka Nelson Mandela bakareka gukora njyewe. Ati nawe ntusanzwe ubasha kurasa umuntu ari muri gare moshi igenda uri ibirometero 2 hafi aho. Yuri Mr. Brogan. na Nelson Mandela ntago mumuzi ntago ndi bumugaruke hope basi reka mvuge Madiba. Yeah. Before we begin, I must confess. Mbere ko utangira kamanze nemera icyaha. For many years. Akazi kawe ndagakunda pe. So you know who I am. Uzundi wese. Cyane. Long time listener, first time caller, as they say in your country. Mu gihugu cyane ko bajya bavuga ati umuntu arigiye guhamagara bwa mbere amaze igihe kinini akumva. And your retirement, but ndabizi wari ugiye kwegura ariko. Akazi kawe kanyuma wakoze kajemo ingabo. Leta yanjye yarambeshye ishaka kunyicuru. In Russia, Burusiya, Tuesday, tubyita kuwa kabiri. Americans, it hurts your feelings. Ariko abanyamerika birababaza. So, none, why was Dormov trying to go back to Russia? Ni cyatumaga Dormov ashaka gusubira mu Burusiya. Yeah, undi yarasiye muri gari ya moshi. Very American. You are a busy man. Sanga ari umugabo ufite akazi kenshi. We were both friends with Jack. Je nawe twari inshuti witwa Jack kandi barasiye mu bwato. I know his death like you. Nanjye rwose urupfu rwe rwarancegeshe nkawe. And I have not killed you. Impamvu rero ngaba narakwica is we share a common enemy. Uko dusangiye umwanzi. Clay Velis, we mwanzi wacu. He lured Dormov to the west, founded his lab. Niwe wajyanye Dormov muri Amerika, muri Burengerazuba ajya gukorera laboratoire yo gukora abantu. But in 95, I was the sheep. It is a compliment, and you are the only one. With your DNA, Veris raised the boy as his own. Uriya mugabo Clay yaje gufata DNA zawe aziremamo undi muntu ndetse akoramo umuntu umeze nkawe amurera nk'umwana we. None Dormov kuki ashaka kugenda? Tried to lure him back. Twagerageje kumugarura mu Rusiya Dormov. Last year they had a falling out. Dormov got scared, reached out to me. Dormov nibwaje kugira ubwoba aramamagara. Still doesn't explain why I was sent to kill. Nyine mbwira impamvu bantumye kwica Dormov. Wa mu Rusiya uri muri Garemoshi. Made a breakthrough.
modified human DNA. uriya mugabo Dormov yaramaze kumenya uburyo wakoramo abantu benshi ukoresha DNA zabo. Soldiers to be stronger. Dormov yifuza ko umusirikare yaba akomeye bakora akomeye arahambaye, ariko Veris we yashakaga ibindi birenze kuri Veris. Yashakaga ibiki? Mr. Brogan, yashakaga Brogan. You are the best at what you do. Niwe muntu wa mbere mu kazi ukora. So you get tired, ariko umaze kunanirwa, ugira ubwoba, urashidikanya, wumva uburibwe, ubushaka no kwihorera. You have a conscience? Mbega ufite umutima nama, icyo batashakaga. Ibyo bikugira umuntu. Ibyo rero bikugira umusirikare uciriritse. That's profitable. Clayton Veris is playing God with Clayton ari gukinira kuri DNA zawe akora abandi bantu. Tugomba kumuhagarika. Ati kuko uri umuhanga mu kazi ukora, baravuze ati ntago bakora abandi bantu, bakora undi muntu umeze nkawe. Buriya ukuntu buri mu kazi ugashoboye neza bakavuga ati tuzanye abandi bantu bagakora neza. Ari mpamvu abantu bicaro kavuga ati ntago twabona umusobanuzi umeze nka Rocky, ariko byibura Rocky buriya tumufashe tukamukoramo we umeze nkawe, bakankuramo indi fotokopi imeze nkanjye ndetse nyinshi, akazi kagenda neza cyane. Ariko bashatse kuzana undi ntago nyine byaba bimeze nka bya bindi byanjye. Wenda byaba byiza ariko ntago byaba biri perfect. Rega bari abana bari power nje nkaba perfect. What the hell do you know about that? I'm a big fan. What can I say? Rega ndo mufana wawe. Ndakwemera G. Genda uhagarika uwo mugabo. Barashaka kumukoramo baweho benshi. Uyu musore ni umuhanga mu kazi akora, arasa abantu neza cyane, ni umuhanga. Umusirikare mwiza. Ni umuhanga afite ubwenge. Uriya kuba ufite impano ntago bihagije idaherekejwe n'ubundi bumenyi n'ubwenge. What? Just saying you know you're 51. Umaze kuza imyaka 51 ndabizi ceceka. He's the mirror you don't want to look into, Henry. Uriya musore ameze nk'indererwamo udashaka kurebamo. Best shot at getting to Veris. Ariko niwe muntu twanyura kugira ngo tugere kuri Veris. Sasa bano barashaka kunyura kuri wa musore waje kumurasa uriya fotokopiye kugira ngo bagere kuri Veris. Janet Lassiter? Janet Lester? Who wants to know? Ninde ushaka kumenya? I have a message for you, man. Ufite ubutumwa man. Transferred $1,000 into my phone. Banyohereje igihumbi cy'idolari kugira ngo uzanire ubutumwa. This person have a name? Uwo muntu wagutumye afite izina? Name is $1,000 into my FedEx account. Je yambwiye ngo yitwa igihumbi cy'idolari yanyoherereje ngo nkuzanire ubutumwa. Hello, Janet. Hello, Janet. Kill me again. Mbere ko ushaka kongera kunyica? Your home address is 32 Carroll Grove. Baramubwira. Security alarm code is. Uyu ni wundi watumye abicanye imbere na mbere dutangira filime ngo bajye kwicura musore afatanije na kuri Veris. Sasa barabwiye ati wa mugore tuzanutuye. Igihe uvuye ibyukira. Every night you stand in front of your huge living room window sipping a buri joro abanza ugahagarara hanze ukanywa margarita n'inzoga on the TV. Wearing your nice comfy sweatpants. Wambaye sweat pants tuba tukureba. Telefone. This is Lassiter. Uyu ni Lester. Shooters at your 10 and 2. Hari umwicanyi ukuri inyuma n'ukuri imbere. Now if I thought the world needed another me, I would have had a kid. Nimba mwari mukeneye undi muntu umeze nkanjye kuri iyi si yo mumbwira nkabyara kugira ngo mukuru ndi nkanjye. Must know that. Yeah, papa umusore. It's the answer. Something goes wrong. Umusore yicara nari kumubeshya ati nagushyizeho basi nayipa iburyo n'inyuma barakurasa numbwira ibintu bitari byo. Now I have your agent with me against her will. Mfite umu agent wawe muri kano kanya. Witwa Daniel Zakarueski. Wants to come in. Fine. Anagira ngo agaruke mu kazi. She is a patriot. Akunda igihugu ameze nkanjye. Like me. She still wants to spend the next couple decades scoring touchdowns. Ariko atandukaniye nanjye arifuza kumarana namwe indi myaka nka 20 abakorera mbere yuko yegura. 10 and 2, Janet. Janet, wibuke ko inyuma no kuri n'ibumoso tukuriho. Turn her over to is the guy you sent after me in Cartagena. Ndagira ngo mumuze na musore mwanyoreje muri Cartagena ngase kundasa. Family reunion. Umuryango sura shaka guhura. Yego. Keep it up. You'll be the first person I ever killed for free. Ubi nutohereza uriya musore mwohereje Karenga nyice niwe muntu wa mbere ndibuze kwica mwiciye ubuntu. 5 minutes. Iminota 5 araba kugezeho. Yahita amenya ko umusore ageze hano kunino muri Budapest. She'll be in the courtyard of the Vajdahunyad Castle at midnight. Amubwira ahantu baza guhurira. Enjoy your latte. None wishimira iyo kawa uri kunywa iyo latte. Adios, motherfucker. How the hell does he know we're here? Bamenye gute ko turi hano? Musore basabye bamwohereje bamaze kumwohereza kare. Katorori. Uyazano naho bavuze ngo baza guhurira muri iri joro. This is gonna work, right? Bino biraza gukora ariko. Yes. Cyane. How do you know? Ubizi gute? I know his taste. Uriya musore nzi ukuntu ameze, nimba ameze nkanjye baramuremye nkanjye uko atekereza niko ntekereza ibyo nimva muri byo yumvamo. Nako bimeze nimba hari umuntu umeze nkanjye ubwo bamukoza ameze nkanjye uko niyumva niko yiyumva ibyo atekereza nibyo ntekereza ibyo nakora niwe nibyo yakora. Nimba nsenga nubwo yabasenga. For you,
in Georgia. Nyine bakoze umuntu umeze nkawe ubwaza ari weho nyine ntago muba musa gusa uwo musa ni impanga. He was born with that too. Ibyo niyumva muno yarabivukanye. He wants me. Arashaka nje. Wa musore kabakise Gemini man avayo. Baramusifura we vayo hano sha vayo hano tururi. Aza kuri uyu kubitana neza barasa ni fotokopi. Bambonye aba yitsimbye ahantu ntago abazi nimba batamutumyeho bamudahushwa bamurasa. Abagaza ahantu mu nguni nta muntu aba yizeye. Umva cano ntago naza kugufata. Uhagarara ubundi ahantu nk'umugizi wa nabi cyangwa se umuntu w'umuhatari. Uhagarara ahantu nyine uvuga ati nta dirishya rihari nta kinange batandase. Akakwereka uco akagukurikira. Iburyo. Wa musore uyacana. Lovely courtyard. Hano hantu ni heza, iyi mbuga ni nziza. I'm sorry, man. Bare madam. Before we go any further. Mbere ko dukomeza ndagira ngo ukuremo imyenda. Beg your pardon? Uvuze ngo iki? I beg your pardon? Sir, you're not wearing a wire. Ndashaka kumenya ko utambaye urutsinga uri kunkurura nk'amajwi. Kuramo imyenda. Mbere na mbere. Ma'am. Unyise madam. I was raised to respect my elders. Je nyine bandeze ku buryo nubaha abantu banduta. Ibaza umwicanyi nk'uyu ijambo avuze ariko. Kuki unyise mabuja madamu nyine? Ati mpamvu mwise mabuja nuko ngiye bandeze ngo nubaha abantu banduta. Ibaza. Kuramo imyenda. Kuramo imyenda barebe ko nta rutsinga yambaye. Uyu musore afite discipline urabona ukuntu yitareba ku ruhande ariko. Ibaze ari puzzle cyamikoroje. Cyamabano cyangwa hey! Aha. Turn around, please. Hindukira turebe ko nta rutsinga. Arahindukira. Yakafitemo aka discipline uyu mwicanyi. Arabanza amusaka ibisasi. Ari gusaka nyine yumve ko nta rutsinga bamuteze rukurura amajwi. Ibyo ari kuvuga batabizi naho bari guca. Neza ni Will Smith akiri muto. Muri za 90s iyo. Niwe muto mbega. Aramusaka nose. Shabisa nkaho ukunda kumenya akantu kose. Amakenga niyo yambeshejeho. Umvisha umusore ariko. Amakenga niyo yandinze. Kwigengesera mu yandi magambo. Ijambo ryiza n'amakenga ati kwigengesera nibyo bikimbeshejeho. Kantu kukanduka gace ukavuga ati kano kantu kanturuka. Nawe ninja yose ugiye ubona ukayibona mininja byajya biguha kuramba. Amategeko ya nuko uwo mukobwa umuzana muzima. Amategeko yanjye nuko umwica. Wa iminota 11 amubwira icyumba musangamo. Muko ngahambara tugende. Abwiye wa musore Henry ahamusanga. Amuha iminota 11. Bahurire. Yo. Turi Budapest. Wese afite taxi voiture kandi umukobwa ni witwaye. The formality, etc. You know, if you're going to use me as bait and possibly murder me, then the least you can do is indulge. Ariko menya uri kunkoresha nk'agatego cyangwa se nanjye ushaka kuza kunyica sibyo? Just outside Atlanta. You two have a lot in common. We nuriya musore mufite byinshi muhuriyeho Henry. Ndabishidikanya. You'd be surprised. Uraza gutungurwa. You know, I started following him too, just like you're doing. Uriya musore nanjye banyohereje ngo muneke nk'uko uri kumuhineka. Nza kumumenya. Big heart. Afite umutima nk'uko nawe ufite. What do you know about my heart? Umutima wanjye uzi iki? I know that you have one. Icyo nzi cyo nuko ufite nta kindi. I know that it's telling you that something about the job you've been given isn't right. Ndetse ikindi nzi nuko akazi bamaze iminsi bagutumaho gukora nawe ubizi ku mutima katari akazi keza. Batangiye kumuganiriza barabizi nawe siwe baramukoze baramutuma. Baramukoze. Ni clone.
vayo. How much you paid the custodian? Nikwibaza amafaranga wishyuye ngo uzane hano, unzane hano. Left. Ibumoso sha. Mufashe. Iyo minyururu yikureho. Kuraho. Basement. Muzana muri basement. Menye umujyi wuze. Jya ndeba za net geo nyinshi. Kingura. Komeza imbere. Yo. Ooh. Wonder how many people are buried down here. Nikwibaza abantu bashyinguye hano ni bangana iki? Sora muzana hano. Bunda yikenyereraho. Yeah. Jugunya hakurya. Arabanza atega grenade hano. Ku buryo umuntu uri buze kwaca akomye kuri urutsinga grenade yahita imuzamura. Nagatego. We umugozi arawurenga. Twagiye. Amatara arayakupa. Ku buryo umuntu uri bumukurikira bikuriya musore agomba kumukurikira mubwiye kamusanga hano. Ni Henry ni yinjira hano grenade iramuturitsa kuko ntago ari buze kuba habona. No joke. I mean, I get the idea. Iriya grenade uteze mu nzira ntago ari imikino. Strength and close quarters favors you, right? I mean, you can't throw a grenade without killing me too. Iriya grenade nawe ushobora kukwica nanjye kanyica uteze. Some sort of sedative agent. Tururi. Way ahead of me. Gas mask and night vision. Very. Wambaye mask kubera uri gukupa amatara, ufite na za night vision uri kureba mu gicuku. But can I ask you something? Ngere cyo ngusaba. Muko wari cyo kuvuga. How much do you know about it? Uriya mugabo ugiye kwicara n'urumuziki. I'm dead. Got cracked. Killed 8 ops in a single. Bambwiye ko yishe abasore bacu 8 baba agent. No. Oya baramubeshyira. Exactly. Ntago ari byo byabaye nari impari. The night all those operatives were hit. Iryo joro abo ba operatives banyu baza nari impari. Boherejwe na Gemini. But his father was shot in Virginia. Kino kurikira amagambo. And Savannah. Uriya musore baramubeshyira ubwo bari bamwirije abantu ngo bamwice. Ntago ari we wabishe. Henry can shoot long distance, but he can't shoot that long. Uyarakupa. Come on, just think, does that make any sense to you? Ese ibyo bintu bumva bisobanutse bakubwiye. I'm saying Ibyo mvuga ubundi uri kubyumva mufunga umuntu. Uno biraruta. Bakiro bumva grenade. Bumva grenade. Iraturitse. Rwari witurikanye. Tururi. Waje. Depozano. Umuntu yambaye night vision ukamucanira urumuri mu maso. Ahita amera nk'impuminyi. Baramufashe. Mufashe n'uyu. Barasa neza. Ni wewe. Nawe yaramurebye arikanga ni wewe. Ni krone ye. None ibintu byose ni we. Buri impanga mu bamusa ariko mushora kwa mutandukanye. None uyu barasaba tekereza kimwe bakora kimwe ibintu byose n'umubiri ibintu byose. Mbega ni krone ye. Mbega ni identical. DNA zabo ntago ziri close. DNA ubundi ntago igi matching ngo umuntu nimba mupimye ngo n'umuntu wawe ngo birahurije na kwijana cyangwa impanga ngo ni 100%. Barabipima nyine bagasanga biri close wenda 90%, 99 ibintu nk'ibyo. Ariko none yari clone. Biba biri identical. Neza bimatchinga kakajana ku kandi. Mbega ibyo wiyumvamo nawe nibyo bayiyumvamo. Ibyo ukunda nawe nibyo bakunda. Ibyo utarya nibyo batarya. Kugira ubyumve neza. Mu gihe impanga ari igihe usanga imwinywa byeri indi tazinywa. Ariko basa. Kugira ngo bitandukanye neza. Ibyo bintu rero babana ntago baba babizi nk'ibyo ndi kubabwira. Sibyo? Nikimenyi. Mfite ubumenyi rusange rega nasoma. Thank you. Rakoze. You gotta like one of those? Jesus, Henry. Ako nini bamufashe. Ibaze ngufashe. Bamufatiye hano. Thanks for the tip on the grenade. Wakoze kuma makuru ya grenade. You were talking to him the whole time. Mwavuganaga cyagiye cyose. Umukobwa yari yambaye akantu gakurura amajwi mu ryinyo. Niyo mpamvu iriya grenade yayivuzeho uyu yaje azike hari. I do not want to kill you. Musore sinshaka kukwica. But I absolutely will if I have. Ariko niba ngombwa ndaguhitana. Ngufashe. Did Claivirus tell you about me? Claivirus yakumbwiye hiki? Okay, well let me tell you about. Okay, ngereka nkubwire kuri wakureze. I know Mr. Varys ndamuzi neza. How did he start you? Yagutangiye gute? Mujya guhiga inyoni, mugahiga inkwavu, mutangira guhiga impongo. 20 years. Uje imyaka 20. Nibwo bwa mbere warashe umuntu, sibyo? Ibyo bintu urumva hari icyo biziho? Yego.
He told you to lean into your feet. Yarakubwiye ngo ubwoba bwawe ujye ubufata bukomeze. Kubera kuri indwanye. Great gifts to defend the weak. Ngo ufite imana idasanzwe yo kurengera abanyantege nke. But he couldn't stop the noise. Ariko urusaku rwe ntajya ruhagarika. The secret part of you that always felt a little different than. Hari uruhande rumwe muri ruhora rukubwira ibintu bitandukanye n'ibyo uriya mugabo arakubwira. Bitangaje. Nta kintu uzi. Uzi imbere n'inyuma musore kuko tumeze kimwe. Ndabizi ugira witsamura inshuro enye ndetse nawe ugira religi ku mavubi. Ivubi iri kuri ugira religi. Ufite discipline, uratuje, ntabwo ujya ukora agace. Ukunda puzzles. Ukina chess ni ya mikino imeze nka dame. Ndetse uri n'umuhanga umeze nkanjye. Ariko iyo ugiye kuryamura ibitotsi ubwonko bwawe ntibutuma usinzira kuko iyo uryamye uhura n'indoto mbi ku buryo zigeze saa 9 z'ijoro urota uri mu bibazo ukumva wabwira umuntu ngo nagutabare. Bituma wishidikanyaho, bigatuma wiyanga, kuko bituma wumva uri umunyantege nke kandi nta musirikare wakagombye kwishidikanyaho. Igihe kimwe cyonyine ujya wumva wishimye ni igihe uba uryamye wubitsinda ugiye kurasa umuntu nka sniper. Ibyo none utangiye kubisobanukirwa. Urakeka ibyo byose mbizi gute? Ntabwo byitayeho. Deba wa mujinga we, turebe nge nawe. 25 years ago your father took my blood and he. Imyaka 25 ishize papa yanwaye amaraso aragukora. Agukora gukuye muri nge. DNA zacu ziri identical. Turi kimwe. Arakubwira ukuri ceceka. He chose me because there's never been anybody like me. Impamvu yambisemo agakora umuntu umeze nkanjye nuko nta wundi muntu wigeze ubaho umeze nkanjye. Wumvisha ariko kwikina kuri hano. Ati impamvu yambisemo agakora undi muntu umeze nkanjye nuko nta wundi muntu wigeze uba kuri isi umeze nkanjye. Nakuriya nta wundi wanye na Rocky. Hey. Impamvu yambisemo nuko ndi uwa mbere. You are obviously not the best. Biragaragara ntabwo uri uwa mbere nagufatiyeho imbunda wakigoryiwe. Got a hard ass head. Guess this was supposed to be your birthday or something. Wabona yarajyaga kubeshya ngo wagize isabukuru. Had to do it. Kandi asabukuru ugira baragukoze. Umuntu bakoze sagira isabukuru bw'isabukuru yawe ni yanjye. That's the maniac you're pulling a trigger for. Shut your mouth about him. Uwo muntu uri gukorera yarakubeshye. Ndi kugerageza gutabara. What are you? 23? Imyaka 23. Still a virgin. Uracyari n'imanzi, sibyo? Yego. Nanjye nagize iyo myaka ndi imanzi. Ababizi neza nyine. Ukuvuga ngo nanjye bakoze umuntu umeze nkanjye twahora nkabwira ati sha nawe ntunywa inzoga urakijijwe ukunda gusengera aha. Nyine umubwira nk'uri kwibwira ibyo ukora neza usanga bihura. Nigute abantu nk'abo bagukunda? Abantu bose bakorezaho ni ibipimo. Wori intwaro yabo. Uyararakara. We. Mbunda barayirwanira. Bara. Hey, barayirwanira. Karugondene magazine ivamo. Hey, basore. Ni babiri. Umuto n'umukuru. Kiki. Umutonya ariko aracyafitemo n'amaraso ashyushye. Nudu tekinike dushya. Baragigira uze kuri we muto nko gura nawe n'umwana umeze nkaho ugifite imyaka 20 na uri muri 50. Urumva uwo mwana bakurusha akantu k'amavuta ariko nta mwana usya na ko mwana abana b'iyi minsi bataye umuco basigaye banasya. Hey, barikunenga. Ese bite? Kiki kana hano gafite imigeri karacyanyarutse. Turore. Kobwa arabamurika. Yeah. Turore. Box punch. Hey. Kana ko gafitemo n'amavuta. Undi nawe ni umusaza ariko cyari mubi cyane biranga. Ntumurase. Ari kubwira umukobwa ati ntumurase. Depoza umwana mwereke ko nta mwana usya avoma. Yeah. Kana ariko karamugigiza katurore. Yeah. Biranga. Yeah. Biranga. Barikunenga. Hey. Turore. Depoza hano. Hey. Unyubako. Meze biti. Yeah. Kura y'icyuma. Wapi? Squata. Iranga. Mwana kure y'icyuma barakigira. Kura y'igufwa. Tera
baramufata bamuzingira ku igufwa shyira hasi ndakurasa wapi abana kiramujomba wapi yaragiterura bacamon parika mu mazi kandi uriya mugabo atinya amazi nimba yatinya ubwo n'uyu arayatinya kurohama icyo kintu cya mbere atinya umukobwa arababona anagamo frere ayinagamo ibamurikira tururi umukobwa zano uyu bari kumunywesha nkeri akana kamurusha imbaraga bamaze no gusaza muri gatujye tubyemera turasaza none sinjye ugira ngo sindi gusaza mureka agende nanjye ndi gusaza mba nkeneye abasimbura niyo mpamvu ngira ngo abari abana babe biga babe bihugura biriya bintu byo kubanza bakaza gusobanura batarize babe babiretse babanze bige baze bansimbure ariko buriya aracika caho njye ntago ndi wowe uriya mwana nicyo cyamboje ati njye ntago ndi wowe ari hehe nshiyeho murashe ku rutugu araza kuyitakira si ikintu cyiza ntameze neza Well, it's not every day you see a guy get his ass kicked on 2 continents by himself. Man, ntabwo ari ibintu bisanzwe kubona umuntu w'umugabo bamukubitira ku migabane ibiri akubitwa n'umuntu ari wewe akubitwa mbega na wewe kuko uriya mwana ni wewe uyu ibuke bamukubitiye muri Amerika yo hepfo n'umugabane bamukubitiye no ku mugabane w'Uburayi turi muri Hungary ikigoryi cy'inshuti ye kimucyuriye ntabwo bisanzwe kubona umugabo akubitwa na wewe bavuyeyo bahita bafata indege That poor kid karakana karengana must be terrified. buriya gafite ubwoba. Then he's going home walking into a buzzsaw. buriya asubiye mu rugo asa nk'uwahangayitse yataye umutwe nta kintu azi aravuga uriya wewe muto mwana banza usinzire. Not me. That's where the ghosts are. ntago nasinzira iyo usinziriye niho imizi mibiri ibaza ariko ngo mu ndoto niho imizi mibiri katorore beze bite. Tell me something. Yiri cyumubwiye. Why is it so hard for you to kill this man? Niki kiri kukugora kwica uriya mugabo? You know how much I hate big hammock park pop. Uzi uburyo nanga uburyo unjyana muri za park. What? Ngwiki? Ever since I was about kuba mfite imyaka 12 old, we would shoot turkeys there. Twajyaga kurasa bwa bunyamaswa bumeze mbega bumeze nka dendo bwa turkeys. And I always hated it. Kandi wabizi ko nabyangaga. But I was an orphan, right? How would we even know when my birthday? Undi wari warubwiye ko niki kariyo sabukuru yanjye kandi ni imfubyi warandeze. Seen the notice, so we just keep going. Okay, so next year we'll try Chuck E. Cheese. Ubutanzahindura nzajya nkujyana. Yeah. Yego. You, wowe, nanjye, and the lab guys. Na wa musore mwakoze muri laboratoire. Ari wenje. Uyu niwe bavugaga. Clay Velis. Avayo mwibuke muri Inside Man, mwibuke muri Shure Map. I believed. Teka noze nizera. You'd be happier not knowing. Ko wabaho wishimye ari uko utabizi. Utamenya ukuri nishima. You know when I'm happy, Pop? Uzigiye nishima papa. When I'm flat on my belly. Iyo nubitsinda. About to squeeze a trigger. Ngiye gukurura imbarutso ba sniper ko bajya kurasa babanje kubika. The only time I'm happy. Nicyo gihe cyonyine mbaho nishimye. And this wasn't even a mistake. Ibi ntabwo byari ikosa gusa. It's not like you got someone pregnant. Kibira byiza kuba ngo wateye umuntu inda and raised me. Urangije ngo uramfa turandira nta ribi.
made a decision wafashe umwanzuro to have a scientist uzana umunyesiyanse person mukora umuntu another person. mumukuye mu wundi muntu. Exactly what it was. Nuko byagenze. Then you sent me urangije uranyohereza to kill him. wongeye kwica wa muntu mwakozemo njyewe mwamunkuyemo. Me. Are you sure? ubicanyi bose bari ku cyaringe mwohereje. This on your own. wa musore umeze nk'uri kugenda mu gicucucucu cyawe. Maybe you're my darkness. ahari niwe mwijima wanjye ahubwo. The lie you told me. kiriya kinyoma wambwiye. And my parents ngo ababyeyi banjye dumped me at a fire ngo station. baraje banjugunya kuri fire station ngo urantora. And I believe that. nanjye ndabyizera kumbe warankoze. Do you know how that made me feel? uzi ibyo bintu ukuntu bituma niyumva. Necessary lie. cyari ikinyoma gikwiye. This shit is necessary. nta na kimwe muri uyu mwanda kiri ngombwa. You made a choice to do this to me. wakoze amahitamo yo kunkora ibi bintu. Not okay, I am bullshit. ese urumva ibyo bintu byatuma mera neza. Forget who you're talking to, Junior. wibagiwe uri kuvugana nawe Junior. uyu mwana bamwita Junior. uri kumva gitiwe. You just go over the edge because nabonye abasirikare benshi bapfa make a gift. That's not you. bitewe nuko wabaye inshingano zirenze ubushobozi bwabo. And dependable, I made sure that you have something that Henry himself. nakoze ko nshoboye ngo ntumugire ikintu Henry adafite. Dedicated, present. icyo kintu ni ukugira papa wawe kwitaho gukunda. That you are precious. wari ukwibutsa agaciro kawe n'uburyo uri umuhungu mwiza. Was to give you all of Henry's gifts without his. yemba nifuza guha impano uriya Henry nagukuyemo adafite. Don't doubt, Junior. ntugashidikanye Junior we giti. uranyumva? You're better than that. ibyo urabirenze. gushidikanya ntabwo ari ibintu ukwiye gukora. ararira yamenye ukuri ariko uzi gukora bagakubwira ati Jimmy rero buriya wibona Jimmy Kabeza buriya uyu si wewe uri igikorone twagukuye mu wundi muntu twaragukoze. hari undi OG Jimmy utari weho. Let yourself down. wa mwana we wikwishyira hasi. shyira hasi. none numva ari nge muntu akoreka ncece ndeke kongera kwikina. nzajya nikina filime irangiye. ubundi gihe nahereye nikina asye. ubundi nikina kugira ngo mbakange ariko naje gusanga ntimugitinya ubwoba bwarashize. ubundi biriya ni ibiki nimba musigaye munywa ibiki. mbere narikinaga mukikanga none ntimukikanga. ariko mbafashe. biratinze bane indege dore baparitse ni hano. Thanks, baby. urakoze baby zo nazo arashimira indege. pilote wabo ni ka private jet kihuse cyane. Should be a truck here somewhere. bajano bari kugenda uyu baramurasa. Don't move. uva aho uri. arabarashe yongeye yabagarukiye. ni wa mwana fotokopiye sasa ikintu bamurashe kimuca intege. atangira kurerembura. No, you can't do that. ntabwo wabikora. You can't do that. He's allergic. amurashe kumbe amurashe uburozi bw'ivubi kandi uyu musore uzikagira ririje ku ivubi. dore ngaragagara. Henry uri guhumeka bamurashe uburozi bw'ivubi. Henry humeka. You doing this? Come on. kuki ibintu bikoze bamurashe uburozi bw'ivubi kandi arwara ririje y'amavubi. Henry, breathe. Henry humeka ari abantu bagira aririje mbi cyane kwica ugapfa. Henry. apana bya bindi byo gufuruta gusa ugapfa. Antihistamine. mitamuteye arayibabwira. You'll be fine. baza kumera sawa yise amutera umuti. I'm sorry. mbabarire. I had to be sure. nagomba kumenya neza ko ari ibyo. sasa uyu musore menya amuteye uburozi bw'ivubi kugira ngo amenye ko bateye kimwe na uburozi bw'ivubi urwari yarerije nawe kuko ari ko ameze. mbega yaraje gusuzuma ko ibyo wamubwiye ari by'uyu musore ameze nkawe. bose nyine ivubi ribatera rerije. baragukurikira aho ugiye. Do you trust me? uranyizera? umwana bisa nkaho yatangiye kwizera bano bagabo. sasa icyo yakoze nta kindi yaramubwiye ati kubera bagukurikira yahise aza kumubaga. umwana yaje kumubaga yamaze kumenya ko uyu mugabo ntari birye bameze kimwe ndetse ari wewe banamumukozemo ahubwo uriya wundi yamubeshye. yarabwiye ati kubera bagukurikirana ahantu hose ugiye uretse nkwereke yahise amukata aramubaga amukuramo ka tracking device. ni ka chip ka microchip gatonya ni chip ubwo ntoya
umusore yari chipped barakanaga. You know him too? Nawe uramuzi Felix yego? Kuwait. Panama, Kuwait, Somalia twararwananye. Can you take us to him? Watujyana ahantu ari? We need to shut him down. Tugende tumuhagarike. Both of us. Twembi nge nawe. Tujye guhagarika uriya mugabo. Dore ngo barafata inzira. Berekere bashyize hamwe uriya mugabo bajye kumuhagarika kuko yarengereye. Atangiye kujya akora abantu yigize Imana. Basi kuba nicaye hano bakuza abandi bantu mezganye. Philadelphia, right? Wakuriye muri Philadelphia yego. Place called the Bottom. Ahantu bitaga Bottom. The Bottom. Tell me about my mother. Gira ibyerekeranye na mama wanjye. Mama wawe Helen Jackson. yitwaga Helen Jackson. Worked 2 jobs for 40 years. Yakoraga utuzi tubiri kandi afite imyaka 40. Whooped my ass. Uwo mugore yajyaga nkubita. Did you deserve it? Wabaga ubikwiye se gukubitwa? Just being angry and stupid and never really trying. Najyaga ndakara nkakora utuntu tw'ubugoryi nyine mama kankubita. Nyine ubwo uri kumubaza nimba umuntu ameze nkawe baramukuye muri wowe nyine umubwira ibya mama wawe nawe ubwo biba bimureba kuko nawe ni weweho nyine ubwo mumeze kimwe. Tangiye kumubwira. Out of there. Joined the Corps. Naje kujya mu gisirikare. First time I ever made any real friends. Nibwo naje gura n'inshuti za nyazo arimo iyo yiri inyuma mu gisirikare. Met Clay Veris there. Nibwo nahuriye na Clay Veris. Something I was really mu gisirikare nibwo naje kubona ikintu nari nshoboye bya nyabyo. If I had medals on my chest. Navuye ku rugamba rwa mbere mfite imidari yuzuye igituza cyanjye imidende. Ibikombe yari yarabimaze. You gotta walk away. While you still can. Wa mwana bino bintu ushatse wabiva mu gishoboye. That's all I know. Ni ikinzi gukora gusa. Nibyo bakwigishije gusa. You can still become something. Uracyafite umwanya wo kuba waba ikindi kintu. Sure. Koko se? Doctor? Naba muganga se? Lawyer. Umwavoka se? Husband. Waba umugabo. Father. Ukaba papa. All the things this job gives you the excuse. Ibintu byose kano kazi umaze iminsi ukora kakweretse kutaba byo wabiba. Ibyo byose nge narabijugunye sinigeze mba papa sinigeze mbyara nyine ni ingaraga ishaje. Ameze nkanjye bura nanjye ndi ingaraga ishaje. Mfite imyaka igera muri 50 ariko ndi ingaragu. What is your name? It's always been Junior. Ese ubundi witwa nde banyita Junior giti se? Banyita kure Junior. Witwa nabi gusa. Junior uri umuntu w'umugabo kitwa nyine ari yanga. Nagari ngiye bivuze ni kamubwiye. You sure about this? I need to talk to him. Koko ngujyane we nkwiye kuvugana nawe. So what happens when we get? Nitumugero turamukorera iki? Tumufashe. Surrender. Baparikano muri Feruje. Wari tumufata tumukorera iki telefone? It's him. Aramamagaye. I talk to him. Muvugishe. Be the one to tell him we're all BFFs now. Take it. Mwitabe. This is Junior. Uyu ni Junior giti. With Brogan. Uri kumwe na Brogan? I gotta be with him. You sent me to. Ntago turi kumwe wanyohereje kumwica. Just run. Irukanka. What? Wiki? Run. Get away. Ndakubwiye ngo niba uri kumwe n'uwo musore rukanka umuhunge. Just when you say. Junior ndifuza kuba utekanye. Uwo musore Brogan nimba muri kumwe hute. Henry Brogan. Muhunge. Ni papa wawe nyumvira muhunge. Muhunge. Katururi. Kureba imbere. Kumbera bagiye korasa musoke. Musoke. Soka mu modoka barayizamura mambo vipi. Bimeze biti. Parika gutyo. Baron. Ruwahiriyemo. Ruwahiriyemo. Ya nshuti yabo. Nyamunini. Gabi yo kubikeri nuko yahiye. Gabi nuko yahiye. Urayita yiruka arabahunga. Baramubwiye ati bahunge. Bano nabo Chan Katurori. Abicanyi baje. Bakora kampani bita Gemini. Gemini Man niko gafilime turi kureba. Bare Henry. Nshuti irapfuye. Nshuti irapfuye. Wa mugabo ajya gumutwara. Chief Mitchell. Chief Mitchell. I need your units to stand. Units zo ndagira ngo uzihagarike. We're engaging with a terror cell that tugiye gura n'ikebe gifite intwaro zikomeye. Units z'abapolisi zisubiza. Sasa abapolisi bari baje gutabara dore ngo barabasubizayo. Abantu babara abasirikare bakora ikigo gikomeye bita DIA dore polisi ngirakata. Barebye ati polisi nisubireyo turi guhangana n'ikebe gikomeye. Umwana avayo. Abasirikare be bahagarika. Kuzi ikintu cyanya cyo Junior kumujya kuri. Uzi ibintu by'ibigwari. Kandi birambabaza. Ndabizi ngo usabye byinshi. He deserves better than a missile shot into his car. Uriya musore akwiye byiza birenze kuba warasa imodoka y'imisiri. Akwiye gupfa dore nguyu ukwiye gupfa. Kumbe dore umwana. Fire! Fire!
urusaku bindani hehe yajya hasi bimeze biti bisasu muri alimantasiyo bisasu hey fata umukobwa twagiye bisasu ngondira cicika. Are you gonna call those goons off now? No. Wamagaye bara baginga bakarekera oya. Just fire that. Take command. Armor's weak at the joints, eyes and neck are to kill shots. Uyu nguyu. Right, I take left. Urabizi fata ibumoso mfata iburyo. Nimba ntabinyuranisha. Fire! Fire! Muzzle, discipline. Watch your round count. Mani wicungi. Aturori. Roger that. Bafayo ni babiri. Hey! Fire! Hey! Sas! Mwanda! Imbunda yitunguyu. Tunguyu. Musasu! Bari baje kubarasa. Ba Gemini. Gira gutya baragigira. Yeah! Bishanone imbunda. Bana hano. Anyuzona Cray. Cray! Indwanyi. Yeah! Sas! Bafayo. Sasa imbunda uburyo bayifata mukabona kabana batojwe ubona ko bafite kumwitozo bimeze bite grenade aranigwa ngufushe bamufasha aramuruma aturori sasu byo bakora barabizi kugerageza kugira umugabo wambwawe arabwira icyana bafayo sasa inyuma arya ngo uri papa nkunda unyitaho ngo uruhari wamuginga faya barukura kuri uwo mukobwa nawe baha ibyabo turori komeza bikore ndasa yeah. How many rounds you got left? Sigaranye amasasa angana iki? 1. Rimwe. Okay. Yeah. For what? What getting you into this? I was the one surveilling you. Yeah. Atubare ko naragushyize muri ibintu atari ko ninjye wari kukuneka ngukurikirana. Sorry. Let's find our way out of this thing. Reka turwane dushaka inzira idukura muri ibi bintu. Tururi. Wambere arinjira yaramureba. Injira. Cece. Kumutwe. Babiri baragwa. Ibanyura mu bombi. Haje abandi benshi. Turapfuye. Shabandi kure agashoka urabizi fata agashoka. You're a great partner. Uri umwunganizi mwiza. Yeah. Fata agapiki. Karana agapiki na agashoka. Kimwe muri ibyo. Iriya ni ishoka. Thank you. Urakoze. Sorry I ran. Mbabarire nirutse. It's been a rough night. How many? Byari ijoro rikomeye. I didn't see any. Nibangaye basigaye hanze na rumwe mbonye. Felix. Out of commission. Ntago ari bwongere kutugenda. We're still alive. Ariko ni muzima. Yes. Yego. Yeah. Kunino. Yeah. Yeah. Kombe. Dore washe. Dore Dore umuvuduko. Dore ko batumye. Dore kashe. Igasani. None akaje ku muvuduko gafite. Mwakiri. Bad as that. Bimeze biti. I'm fine. Meze neza. You're not. Ntabwo meze neza. Hold the elevator position. We're going to secure an out.
bakiraho hari cyaje kirasa bimeze biti kaje dore speed dore umuvuduko faya kobwa aragiye aturare hano kije kira bangutse faya sasu ntacyo gitwara uretse kiki mugeri kije kira bangutse mama we aturare akunino fire ndakuruka bazinga nakaje yakura y'imbunda fire biranga ni ibiki none ikije cyo kirenzeho dore umugeri mama we uje ntakamenyera ashaka tomanyira tomanyira fire mugeri yagira gutya afata ikintu cy'ikigaze musubira inyuma fire aragitwika n'umukobwa icyari kije turore baracyongera ceceka turore baza no kumukuramo icyo yambaye ku mutwe kureba nawe asa nkabo nakandi gafotokopi kabo we nyagasani si bankozemo kopi zingaye baramupirase baragiye baramupirata baramushishuye yabonye ibindi bishishwa bye mfite ibishishwa bingaye baramushishuye arashishuye dore igishishurano rigishishwa dore igishishwa Don't you feel pain? Wese nta buribwe ujya wumva barabaza uyu nta buribwe ujya wumva nawe ni igishishwa nabizireka tumurase n'ubundi tumuhuhurire rimwe nuko yapfuye aha ese kumbona banshishuye cyane sikiye numva nanjye banshishura sinzi impamvu warakaye Henry hari uwaje wumva amagambo uyu niwe wagiye ukora ibishishwa byinshi niwe wagiye ubashishura akoramo ibindi bintu avuye ni Clay niwerega twakweye inganzo yo gukora ibi byose none se washishura umuntu udafite umuhamagaro udafite inganzo niyo mpamvu banshishura niwe nyiri igitekerezo uzi impamvu yawe no kwiga igitekerezo umeze neza musore kuri Kafji kuko ubona ugenda muri Kafji urasa abantu mwakwifuza ko nkagira abasore bameze nkawe ku rugamba narakubonye urasa abantu wakanejejwe n'ibyo wakoze uyu musore yari umuhanga ku rugamba wakabaye warapfuye wowe wabonye ibyabaye ku rugamba byari amahano ahambaye inshuti zacu bazigaruye ziri mu masanduku ku rugamba naje kuvuga ati hari ubundi buryo bwiza nibwo naje kureba bino twaremye bimeze nkawe yagiye arwana urugamba akabona abasirikare ukuntu bapfa bikamubabaza ese ntukeka ko igihugu cyawe gikwiye abasirikare bafite verisiyo nk'iyawe bameze nkawe nta yindi verisiyo imeze nkanjye cyangwa uyu cyangwa undi uwo ari we wese oya uyu musore yaragiye kujya muri Yemen uriya mwishe none tugiye koherezayo abana bafite imiryango ababyeyi babo nibapfirayo abo bana nibapfa ababyeyi babo zababara tugiye
abantu kwica ibyihebe. Tugiye twohereza abantu bakoze nkawe byaba ari byiza, ariko tugiye kujya twohereza abana bafite imiryango, abana bapfire ku rugamba, ariko twohereje abantu bameze nkawe twagushishuyeho nta miryango bafite, nta muntu wabaririra. Nicyo umugabo ashaka. Nagiye nohereza abasirikare benshi bakajya ku rugamba bakagaruka bafite ryahungabana ya ndwara bita PTSD. Abasirikare benshi muri Amerika bavuye ku rugamba bafite iyo ndwara PTSD, Traumatic Stress Disorder, ndumva ari byo mu magambo arambuye bita PTSD. Abaganga ubwo bari kunyumva. How many more me are running around? None ni bande bandi bameze nkanjye bari hano hanze? There's only one you, Junior. Hari undi umwe umeze nkawe Junior. He was a weapon. Uriya yari intwaro, ntabwo yari nkawe. You're my son. Kandi uri umwana wanjye. I love you. Ndanagukunda mwana we. As much as any father ever loved you. Ndetse nk'uko umubyeyi wese w'umupapa yakunda umuhungu we. Vie ngufashe wankozemo kopi y'abantu ndigishishwa barancishuye. We buretse. Aya irasa umuntu w'abandi. So what the hell are we going to do? None dukora iki? Going to turn them in? They're not going to try. Tumujyane kuri polisi, nitumujyana kuri polisi ntabwo bari mukatire. We have to end this. Reka tubirangirize hano tumurangize. Tazakora n'abandi. Look at me. Deba. Umugabo wengi impamvu yakoze abandi bantu kugira ngo habe igisirikare cy'abantu badafite imiryango. Nibazajya bapfira no ku rugamba hatagira ubaririra. Something inside yourself. Wa mwana urashuye umugabo hari ikintu waba wangije muri weho. Never get fixed again. Icyo kintu kandi waba wangije muri weho ntago cyazigera gikira. Hari ikintu ukora kikazakuguma n'ikizigera gikira. Don't. Ibikora. Wibikora. Let it go. Bireke bigende. Give it to me. Mereza. You don't want those ghosts. Iyo mizimu ntago ushaka izagukurikirana nyizera. Umwishe wajya umurota. Uyu waramurasa ariko njye imizimu nsanzwe nyirota ntaribi. Umuzimu we nushaka uzantera. Nishe benshi uyagiye ugira ngo hari icyo ntacyo mbega apfuye ntaribi ari njye umwishe ntaribi. We yamaze abantu arinze agira imyaka 40 yica abantu nta kibazo. Ikibi ni ukubona umwana nk'uyu ari kwicara avuga ati wa mwana we tugareke kuri uyu ni Peterson. Abasaza n'inzoga kweri bo muri Amerika ngaho fata fanta ureke inzoga utazabimbwa. Surprised you give a shit. Nongwe no kubona unyitayeho. Ntago twakongera kuba inshuti. Kuko warabaretse bagerageza kunyica. Ariko ibyo ntago byatuma nanone nkureka ngo mbone wiyahuza inzoga upfe. Ya laboratoire bakoreragamo abantu bitaga Gemini bayihagaritse. Filime nk'ibitsa bayita Gemini Man. Nawe se Junior ari he? Nta muntu uzongera kumukoraho. Nta muntu uzamuvangira na rimwe. There are no more clones. Ndetse nta bandi bantu bameze nkawe bahari, nta bindi bishishwa bihari, nta zindi clone zihari. IG called. I'm looking at charges, but if I bury Janet, I can make a deal. She earned it. I'm really sorry, Henry. Babarire Henry. Take care, though. Uziyiteho Derry Peterson. And happy retirement. Ndetse nawe uzagire kwegura kwiza. Happy retirement. Areguye. Uno nagiye kurigisa. Uzagire kwegura kwiza ariko nanjye nzigura tu. Nimbona nkomeza gukora filime nziza gutya nkabona icyumweru gishize mobile money dasona hari igenge ko nkabona umuntu Rocky undebye filime yawe ndishima. Ngushyiriro nk'imwe. Bamwe ati imwe nago njya nyakira shyira hebye. Hakunino tugaruke hano. Ibyo bimaze kuba abantu mujye mwohereza amafaranga ndabashimiye mwese. Mwaryohewe n'akantu. Atazavuga ngo ndindashima. Turabazi. Abantu. That's on the promotion. Na felicitation bakuzamuye. Well, after you, pretty sure I can handle anything. Wa mugore nawe yaje yakuntu yasigaye akora. Just settled Burns' estate, scattered his ashes in the Caribbean. All I want to do now is put some good in the world. Ubicyo nshaka gukora no gushyira ikintu cyiza mu isi gusa. Bisha ariko ndi mugabo. Igenge mba numva nta cyiza nashyira ku isi. None se ko nubundi gakondo yacu ari mu ijuru. Ibyacu tubibitsa mu ijuru.
Oh, and I actually looked in a mirror the other day. Wa munsi nirebye mu ndorerwamo. Wasn't horrendous. Naje gusanga nari namubiwe ndi bogari di capitale. Kumbe wa mwana DC Junior baje no kumwohereza ku ishuri asigaye yiga do asigaye ari mu maninja. Kiracyana ko nacyoreje kwiga kikaba kiri mu maninja. Bamwereje kwiga Junior. Yari akiri muto. Do. Kibura yasubiye mu buzima busanzwe. Ave muri buriya buzima. Ndetse ni photocopie neza. Ni korone. Ariko abibonye bura baravuga ati buriya ni umwana we turiya ni daddy. What's this? This Biniki. You. Uyu ni wowe passport, birth certificate, driver's license, certificate y'amavuko, pretty good credit. Aho wakuriye mbega ku buryo nta muntu wanamucika. Bagiye mukorera ibyangombwa by'ipirano bashyiraho nyine baze umuntu nkuriya bakoze nagwa amaze ati wavukiye se wakuriye. Ngaha kubwire bisaba bahamuhimbire sasu yavuye kwa muhimbira passport, cyangombwa cy'amavuko, ibintu byose. Icyangombwa cy'ibusiribateri. On a major yet? Yeah. Towards engineering. Engineering. Mwana ari kwiga ibintu byo kuzaba engineer. If I were you, which I sort of bafashe inzira baragenda ndetse umwana nawe yari amaze kurangiza akazi ashinzwe ndetse bamusubije mu ishuri ajye kwiga ndetse umugabo ndetse bari basigaye bamubanye nk'aho ari we papa we baranasa neza cyane. Mani iyo uvuze ngo uri kwivugana kandi uri kuvugana n'uri ushatse kuvuga iki? Make some of those mistakes myself. Yeah. What I'm trying to say is I made them already so you don't have to. Umva amakosa ratanakoze singira ngo nawe uzayakore kuko n'umundi nari yakoze kandi turi umuntu umwe urumva nabaye nyagukoreye. I'm gonna be okay. Nzamera neza. Nzamera neza. If you're okay, nimba meze neza, I'm okay. Nanjye mba meze neza. Iyo umeze neza nanjye mba meze neza. Niyo magambo yamubwiye. Wibuke bameze kimwe nyine ni umuntu umwe. Iyo umeze neza n'undi ameze neza. Years I'm gonna look like you. Ese nyuma y'imyaka 30 nzaba nsa nawe. Nzaba nshaje nabi. Hope you look like me in ntabwo uzagira amahirwe use nanjye nyuma y'imyaka 30 sha. 60-year-old mature. Ndacyafite imyaka 50 ariko ndi bogari ndakomenda umugabo w'intarumikwa ndi inkwasha. Bafashe inzira barerekera. Yeah. You telling me, fam? Yeah. Sindigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima ukwezi ari Mutarama imyaka iri gushwana inkombe zirarengerwa ikiniga kiraniga natoye icyo kizinga naziraga kurengana story y'ikivunga uzakura bakumbuza ndaribwa kandi ndaru ndamedita ugasinda ni gute wangereranya imvunja z'umujinya zatumye nge nturika kumva ko ntazafata ntawe uzamara agahinda byose nziga kubitamira kumfana no kumfera ntibyambuza gukomeza nahuye n'inyaryenge nkiri muto nshakenge byose bimpa umwete ibyanjye byihorere n'ubundi ni birebire niba nkunze utsengere nese nicyo mbikiye ku byose ubu bikarishye ninde utarankatiye nabuze ibyo naririye nese nicyo mbikiye ku byose ubu bikarishye ninde utarankatiye nabuze ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ni byinshi mbona nkumirwa nkahigima ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi ikantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima umpaga karatasi n'agacapati mwami minsi ni imitinda ubuzima n'urusimbi fly high rest in peace nashyinguye izo memories nabaye mubi n'ukuri ndacyuririye imisozi ibyo nariye ndishyuye dusoza ibyo natangije mbizi nkiri broke nkipusha amakushe nkuyemo akamaske mpereza detaye dusezeye iyo page fuck naguhubutse disrespect
n'undi munsi you gotta pay the price wakinnye n'ubutazi nazanye na assassin umukobwa please now you have to miss me musigiye agapisi byose ni iby'isi hano si mu Misiri naje mpabwa briefing comeka akabatiri haru in the prize don't you tryna piss me of course you know I'ma fuck you twice ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi kantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima ndigikara kiziritse ku buzima ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka inzara irangi kantera kubyuka ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima yeah yeah JJ, what you telling me, fam?